na wena na swipimelo Yanga Africa. Trini Bragiyani. Why say simula? Vito le ragianda ranza loko vona va na nkateko wa kusuka rin'wana va na wena hi ri vambirhi lani ku vitaka hi mavito yo tsokombela ta ku viti rona a wu twa ni khanoko rixina ni nge vuli mara role kaya inane loko va tsakini va nga tsakangi loko va nga tsakangi va na Brian eya loko vo ziva ku Brian wa swo swa ku ya wu va khomang kahle pfuka hi vulavula so okay mara loko swi famba kahle va ri giyani ku va ku barule barula ndi ri mani vuli yona sweswo ndi ri giyani sense ni pambuleli yin'we kasi vo ngo teki kwatu bra mina hi tavula a ni va swo Mr Maguvani va bena xivono ku ri yi za yi humelela workshop wa vona so ha ri na nkarhi wa ku hi nga swi lunghisi i kotara ku bewera leya tsevu a swi ka tsaka ri xina ku ri a va ta va moxe mhaka ya workshop man inene khensa rirhandzu leri vayingiseri va hina va nga hi komba rona tolo ra ku hi amukela nakambe eka lembe rin'wana ra ku va va pfuka hi hina ha mi khensa swinene vayingiseri mi hi kombi rirhandzu ngopfu eka siku leri ra tolo ni vona ingaku na malembe man'wana a swi vanga hi ndlela leyi tolo mi nga swi endlisa swona ba mandla hi vuyelela hayi wa tiva njhahi hi swi teki swa ku swo hi fanela ina mina tintswalo swinene a henhla ka hina hi mi navelela swa kahle na n'wina a vuton'wini bya n'wina ku fana na leswi na n'wina mi hi navelerisaka swona swa kahle inkomu swinene Afrika-Dzonga ri xili nongonoko hi Phaphama na le ka siku ra namuntlha mina hi mina Connizer na xana giyani vona i ti 23 ta March eka siku ra namuntlha i siku leri va nge ku tlangeriwa vanhu lava va tirhaka hi swa mahlo kumbexani ku tlangeriwa vutshunguri bya mahlo nge ndi kutani vutshunguri bya mahlo hi tsundzuxiwa hi ku mahlo ma lava ku fa ma kamberiwa va pfa va hi rhumela na tifomo eswikolweni leswi swa masiku lawa va ku ku na ti-eye screening va Connizer swi ri se va sungunini va laha mali ene va swi endla va phindaphinda swikolweni ku na eye screening loko pfumela ku n'wana wa screeniwa nkarhi wun'wanyana loko swi nga hi onheli nchumu wa tiva a hi pfumeleni leswaku va langutiwa mahlo ya vona ku ya ha ri ka xiyimo xa kahle xa rihanyo hi nikiwa mahlo ya lama kan'we ya vuton'wini loko yo tshika se ya nga ha tirhi swona se i maxangu man'wana hi swin'wana leswi nga kona eka siku ra namuntlha swi lemukiwa swi kumba loko hi endla license manjeni bra mina ku kasani voni wayibona ile yida kuteku izanhlupha leswi yana sukuma kwani leswi swa hlupha swinene suku lava ubona kahle leswiya lero vanhu van'wanyana va hetelela se u kuma ku vo tiyela ka madokodela ya vona va ya na papila kokwale kasi xin'wanyana leswi va nge namuntlha swi kona xi lemukiwaka va ri i okay day sorry se opumela wata hi nga kaneta ngopfu nkarhi wun'wanyana a hi nge it is well with my soul u tshambone it is okay alright wingiseri wa mina hi ku amukela hi ndlela yeleyo wa tiva hi tsakile ku va na wena na le ka siku ra namuntlha hi vulavuselun'wutwini bra mina ku ri simu leriyani vhele u tlele masiku mohlazwi a xi ri serious ngopfu ni ri tsimi na rhandza swinene ngopfu i siku ra vumbirhi leri ni nga ri xava vuton'wini bya mina ka iTunes ri kona ka playlist ya mina ni rhandza ngopfu leswi xi tivaka n'wana a rhandzaka swinene ngopfu i nkulukumba Mike Nkuna dokodela Mike Nkuna va rhandza swinene va lava va tshamini va tlangela rona va ta yima va cina swi nyawula DJ Soulcrusher khesile hlayiseka emagondzweni mixodo na DJ Soulcrusher emagondzweni mixolo loko mi ri Gauteng Roundabout Road loko mi ri a Boksburg ri pfariwile exikarhi ka Pitori na Minreef Road hikokwalaho ka tigoji lebyi nga kona kwele gondzweni loko mi ri na swin'wana ma hi rhumela mi nga na traffic DJ Soulcrusher mi ku #AM_traffic risimu leri brama i ringo vito ra rona la ndzi ka simu rona ku na Bob Mabena kuna Zuma vito i ringo
kuna DJ Joss. Kuna mavito manje. Phaphama Afrika zonke. Ya mavito. Ya mavito kwa. Na rorisimu Ivito Ringo. Okay, Lingo. Phaphama Afrika zonke rishile mashele lawo. Damashelo. Eka Munghana Lonene FM. Makombandlela. Aí tu agora mim mamãe maximum temperature steam se pinga sugana monta que se na dona kwati kwa sheti tona ke ina suka tuta pola sugana monta ranga chifule champo mananga ranga kona mbombela 1827 kaske emele ku 1223 emalahleni 1227 kasana 10 kaskona ke 1226 ya ndeka okay sikuza 1932 ibike bushback ku 1729 ibike sekunda yuku 1226 ayibona kumelana alimpopo polokwana 1627 kaske phalaburo yuku 1932 zanin raisa 1830 Musina 1931 kaskele phalale 1832 ke mkopani ku 1631 raisa chilamba mtali 1831 ibike gyani ku 1831 na yona isuke makhadi ku 1830 Tabazimbi yona ka 1833 ibike Thondo ka 1929 all days 1731 Mkhopong 1630 feta khomura utsufare motho na verta isa 1630 ibike Dendron ku 1630 na yona somatana muleji 1630 ayibona kumelani Gauteng Pitori 1429 Johannesburg 1227 fer in khanyika 1328 kaskethembise ku 1327 Soweto 1227 I give it ifunda shamko upirima Northwest Klerksdorp 1228 kaskepotafturum 1229 Mahikeng 1528 Rustenburg yuku 1428 I give it ifunda kumshendala yani Freiberg yamtha anza yile ka 1429 lesi mashaka sokana namuhla ngavumza isona rishi Wena usibona njani? Vota. Eka Twitter @Phaphama MLFM. Okay, namhlavula Ivan. Okay Dave Ramin okay Oh yeah. yeah Ngabuliswa ko okay mina wesho. Yeah. Ayinge oh yeah. Oh yeah, okay. Yo, wait. Shitamukeri no okay food. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Ai kids na bang serba ina lava loko varkar varumela ma tweet eka @Phaphama MLFM kari hinkwawo va hashtagaka ni babonile bo hlaya na le ka siku ra namuntlha lava va nga na #Phaphama na munghana a swi endliseni sweswo thani ke rin'wana wa vona bongani elegant yin'wana wa vona Daphne mama two girls na yena #etan Simon Black Maluleke Shluba lexaka Baloyi given kandambe anlotini ka nkarhi wa ku languta ni kuma ku hayi va ngiseri va hina va swi khomile Bram na the great magigi lava nga te hashtag Phaphama na munghana Fortune Japu Japu Leonard Mahusi iva namuntlha ni vulavula tolo a xihleki advise ya swikutaniya alright kambe sweswi hi languta chita phola siku ra namuntlha hi vulavula hi ku u nga nikela mbewu loko u komberiwa na okay ate ngavuli Kitavula okay. Oh yeah. Stimanye izimbi jambrami. Oh yeah. Washito wako okay. Really? Okay. Unga kombela kumbunikela. Eka loyi apfumalaka. Yeah. Yiri ina le ku langutena ndivu kumbe yiri eya eka yiri eya ni nga kombela okay mara hambi ni nga vuli a na b na c na d ndira switsariwanga la ka Twitter poll kuna ni nga kombela ina loko ku ri na kontraka swayila a ndzi se tshama ni swi ehleketa u vota ka sweswo yo swayila hayi no hlaya in queen lesoyila brami insini sweswo xo chavisa swo swi nga ndliwi swi byeriwa vana lavakulu va byeriwi swo swayila kambe mbewu la aleya iloyiwani rock the boat abshe la shumeda bela shumda kuna malungaren Zuluman with some power. Nice to see you, Gamgal FM. Kilo, Ega 89.4, Kufa 3.2, Mega Famanza Kasiman, Ramalongari, Pitamukwena, Velagur, hey, Ndikolele Bao.
matima yemekulunga la ku twana humelela siku ra namuntlha ku ri birthday wena happy birthday ya vuxeni kuma minxavo ya le hansi yo tala pasaka leyi eka Boxer xava Brooks Oros Original Orange Squash 2 liter timbirhi 65 rand ntsena ta non ultra casta to hambanahambana 1 liter tinharhu 69 rand u nga pfuka eka nxavo le henhla ka le ka Boxer pasaka leyi Mzansi MTN yi nyika tikhasimende ta vona hinkwato ta prepaid data ya mahala na ti-voice bundles ta mahala ku koxa nyiko ya wena nghena eka made for you hi ku dayila *142# kutani u hlawula gift kumbe u nghena eka MTN app ku na swipimelo xana hi endla yini namuntlha MTN hakela xikweleti xa wena xa xibalo hi ti 31 ta Nyenyankulu ku papalata minxupulo na ntswalo ku hakela xikweleti xa wena a swi olovi kambe swi fanerile naswona hi mpfuno wa SARS swa koteka anakanya ku rhula ka miehleketo loko taka hi ku hakela xikweleti xa wena xa xibalo u ta va u endla xiave xa wena xo tisa ikhonomi ya hina u nga hundziwi hi siku ro pfala ra ku hakela ti 31 Nyenyankulu endzela sars.gov.za namuntlha ku kuma minhlalulo na tichanele ta mahakelelo timhaka ta wena ta xibalo ti na nkoka SARS at your service Afrika wa vulavula 12 to 1:30 ninhlekani exikarhi ka vhiki na Khalanga Pet Matebula hi ku loko ri kene indeed swilo leswiwani va swi vulavulaka swa vaendzi lava le Afghanistan a va lavi ku ya USA why consulate ya USA ku le Kabul yi nga endlangi special visa xidlodlo lexi lahlekeriwe hi matimba leswi vulaka ku ri moya wa xona wu ta va wu karhi wu hungutekile kambe loko hi languta hi sayiti ra mpfula ya ha ri kona swinene swa boha nhlamulo yi ta kumeka MMC a jikajika na maphorisa a famba kha a cheka hi muti ku ri mati ya huma na indeed ya huma swilo leswi a swi zanga swi nga teka na 2 weeks a hi ri na group ya voho loko ku hela masiku mambirhi ta va hi blokile laha ka group liya hi fanela ku hi vulavula koho Afrika wa vulavula namuntlha eka matimu eka Phaphama. The National Coronavirus Command Council has decided to enforce a nationwide lockdown for 21 days with effect from midnight on Thursday, the 26th of March. Yes. Bremine le a ku ri lockdown Yeah. ya mampela utwa ya u kayivela swin'wana nje hi leswo ni tsundzuka loko hi ta ntirhweni se hi committee permit Yeah. ta ku komba leswaku hi tirha ka SABC ti sayiniwe hi lavakulukumba swinene la SABC ku mpela ha n'wi tiva Yeah. a wu kuma like M1 a wu kuma va yi pfarile maphorisa ku pfuriwe lane yin'we ntsena va ku vutisa ku u ya kwini ya ivi u va komba papila Yeah. se va ku pfulela u hundza loko hi ya mavhengeleni a hi fola tilayini swa ku hi ta nghena Yeah, but I mean- loko u huma kaya ka wehe u yima handle ka gede a wu twa u ri ka xivandla xa ka xi nga hlayisekanga ka ku haha mukhuhlwani eya a ku ri xiyimo xa ku tika bra mina hi lembe lera ra 2020 hi xivangelo xo ka ni nga xi tivi namuntlha ni tikume ni tsundzuka ku na vanhu va ku tala lava nga lahlekeriwa hi vanhu lava a va hanye kahle swinene loko ku nga si va na timhaka ta COVID-19 ya so i nkarhi wa kona a ku ri siku leri fanaka hi lembe ra 2020 loko president Cyril Ramaphosa va tivisa 21 wa masiku ya ku va Afrika-Dzonga ri yimisa migingiriko yo tala ya swi ve swi va masiku ya ku tala ngopfu ku tlula 21 ya hi ndlela leyo bramina na siya kule kumbe ni nga zani swipfu leswi khunguvanyisaka hina vatsonga hi lexi but what worries us Tsonga people is this hi leswaku ingaku swibedhlele hi swinharhu ka swona swi ta ya kun'wanyana. It looks as though the 3 of hospitals are going somewhere else kutani hina hi sala hi ri va mhandlela celela vanungu xidyondzo lexikulukumba ntlhari Yeah. murhangeri wa khale ka Gazankulu Professor Hudson a ku nga ri na Edson Ntsanwisi a ndi hembi leswi huluke a ni ra va ri HWE a va ri Professor Hudson Will ngaku na Wilson Edison andukshis a va ri ti-initials ta vona a ku ri HWE Ntsanwisi Hudson William Edison Ntsanwisi va hundze emisaveni laha swi tsundzuka ku ri 23 ta March hi lembe ra 1993 swi hlayiwa eka mahungu ya nampundzu kwala ka nongonoko wa
fihlula na mina hi nkarhi wa kona. Wow. Phaphama Afrika-Dzonga twana ke. It's like they're saying to me, hey, come here, take a bow and get out of here. But I'm not going to get out because I will always remain in people's heads, minds, hearts, soul, spirit. I will give without being asked to give. And I will take without asking also. Because it's a two-way traffic. Yeah, ne. Stimela la bramena loko anga ku stimela rapiri. Ya, loko ku stimela vela anga vula vula. Anla ngoma sama ngoma sangete mara sanga ngoma vula. Ara stuku badai lava. Bramena ni vela kata ku tsama ku swana bona ku kumba lava mani mkareta la ngofo. Aba tsakisa swinene ngofo. Loko va vula auta tsaba ku wi. Bapa va hleka wa stuku lava hleka yini ka rogwadi so. Bapa va twa be joke un'wana ya kahle ngofo. Ana va nga ti kukumuxi mani. Hi xintsanza ngopfu hi. Ena va cina. Swinene. Va cina. Ena va rhandza ku dyondza swa van'wana. Leswi a xi tsakisa ngopfu. Ena. Kumba rage ka papiri. Ya swinene ngopfu brami. Tshuka Xitsonga. Yeah. Va la swin'wana ka swi tiveki nkarhi wo a swi na vaka brami. A va tsundzuka namuntlha ku endlekeni ka vona ka siku namuntlha brami. Okay, i siku leri va nga tswariwa hi rona ne? Oh yeah. Yeah, lera namuntlha. Yeah. A ni languta swin'wana swi nga kotlana la. Siku leri va nga tswariwa hi rona lera namuntlha nkulukumba Rachel Kapapiri va wisile sekutani. A ku ri 23 ta March lembe ra 1947 a va tsundzuka a va hlonipha swinene. Loko vulavula hi ntlawa wa switimela swi endleke ku nga ehleketi Rachel Kapapiri. Vulavula hi tinsimu ta va Whispers in the Deep, Look, Listen and Decide eka tin'wani. Tinsimu ta kahle swinene leti u va kaka itona nkulukumba Rapiri. Va tshimina masagwede ina vele lembe ya vimbileri ka munghana na FM lembe ndzhaku le The challenges of particularly the chancellor in my capacity as a new chancellor is really to ensure that I support the management of the university, that's executive as well as the council. Yeah, manana Edna Mulewa. Manana Edna Mulewa va hundzile emsaveni. Loko va velekiwa a ku ri 1957 hi ti 23 ta March hi yo mhaka hi vulavula hi vona namuntlha va hundze emisaveni ti 22 ta September lembe ra 2018 va ze va nga va holobye futhi eka ndzawulo liya ya mati na hayi na Nkululu man ava swivula swona hayi na Soreji ava sinanguta mara loko Soreji block na hela ka vo okay but na Nkululu kasi kama environment in Abraham Mbango yeah Mbango na Nkululu okay so okay all right kasi van'wanyana lava na vona va nga ze va rhangela ndzawulo leyi vulavulaka hi yona sweswi na DJ Brian na vona namuntlha ku nga siku ra vona ra ku velekiwa i Manana Vuyelo va Sonjika na vona va ze va nga rhangela ndzawulo leyi. And in order for us to be able to do that in Africa, as you will appreciate, we are still very underdeveloped. It's 23 March, birthday ya vona na vona. Yeah, in 1950. Okay, kambe one of the worst things to come back to a team that's so well oiled, so together, you know, and your first impressions is I need to do well, and it wasn't easy. Morgan Gold, it's like a response. Ya nungubona ka sikhukhuni swatsakisela ku va ri kona entlangwini wa bolo wa va hlayisa u endla yini wa technical team wa dzabela kwala okay sweswi loko sweswi technique kwala loko ku tshika nkarhi n'wanyana va blokele ti Soreji va kombela yena Celine Dion na mali ngopfu loko languta vavasati lava va nga na mali ka swa vuyimbeleri i va ri ka top 5 oh yeah kwenzeni Shaka Khan loko matimba ka soka na mhlaba mina ya switereka na mutane ya kwendleka yini Shaka Khan u velekiwini ti 23 ta March hi lembe ra 1953 se Yvette Mary Stevens yena swirine Shaka Khan mina ni n'wi tsundzuka hi risimu ra telephone sitting by the telephone hayi rin'wana ani leswi swa nga ai chuzu masi humba swi nanguta swikomba xinyeleta wanna love you ta ku fana nomo mi onti Jona Wixen ni vula leswi Sympathy, I don't want to love your call, I just want to love you. Oh, yeah. Sitting by the telephone,
waiting for a bell to ring. I don't want another call, I just wanna hold you. I'm giving my everything. Okay, bra mina itlangeli pastor strike isiku ra vona ra ku velekiwa namhla pastor strike valoptsariwa pastor valoptsariwa valoptsari vari kupsara avolotswariwa valoptsari okay itani tutsumisa pastor strike amhlangela ka siku ra namuntlha kulani mi vona malembe yo tala va tele swinene vanhu lava va langutaka eka n'wina va kuma nhlohlotelo kasi ke na Chavi CMC va xera na Chavi CMC hayi wa ta misera na munhu wa wrong Chavi u xera na vafundhisi birthday wa ta bravile sona risungulero okurohleka swona leswi Chavi ximngani wa vengo fulexiya birthday ka wena Chavi xi ri wena n'wina na mi rhandza se ndo vula sweswo n'wina na mi rhandza ene kahlekahle xi byela mina ene kahlekahle na vanhu va swi tiva ku n'wina na mi rhandza mansiwanchume Chavi a wu se ni rhumela nchumu ta rindza bra mina va na siku ra ku saseka ni khohlwe ku vulavula hi birthday ya Feti Moses Hlongwane tolo ni titwa nandzu njhani mi yingiseriwa hina swinene Feti ni tshemba leswaku ve na birthday yo saseka tolo na wena Phaphama Afrika-Dzonga ri xile Rhumela voice note vele mingiseka mani ku nga ri kwalo kwibya kuna u vona onge Adelaide Mathonsi u pfukise ku yini Michelle Phaphama ni amukeriwile ri pfukise xilexi Phaphama Adelaide Manthosa va pfukanga kahle lava mavoko va bohi serious va tlhela va languta tlhela va kwatelanga nchumu va kwate message wa good morning ntsena hi leswi va nga tolovetiwa swona se namuntlha va wu kumangi hi swo va nga kwatela swona swi nga endla ku va nga pfuki kahle Mashapa saka sana kwala Pitori rishile vahashi sese va pfukanga kahle va le ka mihlekisano wa vona kun'wana kwala Tembisa hayi va kwate ngopfu sese hi mpfhuka va ya hi wa ntlhanu boti loyi o tshamela ro vuya vusiku ivi tolo loko a vuya kona ringeta ku va khoma ivi va kwata va languta tlhelo va nga ha lavi ku twa nchumu hi timhakeni ta yena u lo karhala hi ndlela leyiwani ya rishile va xivanongonoko wa Phaphama xikan'we na muhumelerisi sesi Adelaide Mathonsi na va vona hala ma va vona na n'wina ku a vanhu va to huwa lava hala va tshama va tsakile vana vona va kumeka hala a Pitori lavawani va tirha kahle lava va tirha va government nuna va na yena va tshame hi ku rhula hayi vanhu vona vo wa kwata lava swilo hinkwaswo swa vo swi famba kahle i vona ni Maxela tiyani ka Magoda hluvula baji inkomu kesile vonani kasi ke un'wana u rini leyi a nga rhumela voice note ni vahaxi va mina na ku mi xumisa mi vulavula na xikalavito namuntlha na vito hi mina xikalavito a nga ta ni tiva a de ku hi memani a ti na n'wi vona i pfuke a nga tsakangi i pfuke a kwatini i kwatele mali ya shutdown leyi yo ka yi nga ri ku ngheneni sisi a tshembisiwe yona ku sukerisa wa mintlhanu ku hayi ni ta ku nyika mali ya shutdown so a yi le ku ngheneni na rhandi ra vona ri le kusuhi na hi le mhaka ya mali yaleyo inkomu xikalavito kesi xikalavito va ri lava nga tsala bela maka siku ra namuntlha nga hlangana na vona languta lava nga hashtag Phaphama na munghana ntsena maswitwa midenasi mi fanele mi hashtag maswitwa hashtag Phaphama na munghana na swihluphi hashtag Phaphama na munghana and ku fikela sweswi ni vona Mjomani ka Khakhala a ku loyi a kwate ngopfu hikuva u khomisiwe pala hi siku ra Valentines ma n'wi vona ku ri u kwate njhani u ri ku rhandzana na munhu wa munhu hawa stress ntse okay hi yena a nga rhumela a hashtag Phaphama na munghana i mani un'wanyana a nga rhumela loko a nga ri kona loyi a nga hashtag yo famba Adelaide Abshedi minjhani ni pfukile hi ngopfu hi pfukile sure va ri mi kwatini ngopfu la a ni kwatangi nga ku munhu wo tshama ni ri stress a ni kwatangi munhu wo tshama ni tlhi ni hlekelela mina na sweswi mi kwatangi ni hayi a ni kwatangi hayi ni munhu wo tshama ni tsakile mina mi tsaka mi ri kwini mara ni tshama ni tsakile mi tsaka mi ri kwini
Ntsaka ni ri la xa wena. Akaya kumbe Joni? A Joni. Aka hi le ka Ximawusa. Oh, okay. Ni n'wana ka Ximawusa. All right. Na xitala vito na n'wi tiva. Okay. Swo ndlalela leswiwani a ku ri Valentine's. Hayi I picture shutdown leyo. Lockdown liya ya khale hi nkarhi wa COVID. Ya tolweni I picture tolweni ya Monday. Shutdown. Kambe ku na sweswo leswi a va ku shutdown leswi swa tolweni kambe. Okay. Very picture ya shutdown. Why mo swi tsundzuka so? Why mo swi tsundzuka so? Hayi ambayizangi so. Why mo swi tsundzuka so mteke hi mani kasi? Mina titeka. Ai xikala vito. Mina titeka. Ngene vo. Okay, DJ Mina titeka. Ya bala titeka. Okay. Voko ra va xinene. Kasi mo va one. Xikala vito xikomo. Upfumela yini sweswi Adelaide Rungula? Upfumela Rungula sesi. Hi tsiki u nga vileli hina wena Adelaide swi kahle ku munhu a nga vi one. Ai kahle wa ta nga hi tekeli nhlokweni. Okay. Mirungula man Oh ve. yeah. Yeah, oh yeah. Alala. Gena la Adelaide. Mingisela Phaphama every day. Oh man. Wow. Okay. Akuhlangela swinene sesi inkomo ne? Hayi so. Ni xeweta mana ni Florence Kubai ka Ximawusa na Slam xa mina ndzala mana Bless. Okay. Na Bot Adolf na Bot Diven na Mandla na Vus na Sesai ni kiri a Pitori. Na xikala vito. Kambe xikwala ka ni xaxamelo. Hayi xala vito inani Matamani David Khosa na utiva ai munhu wa mina. Vana siku ra kahle sesi. All right, something Soweto. With them tuned, I got some little show me. We some ngina wana nkomba because on Chile. This is gonna go ahead. Hey, tanga na wena kasi kuna munhu. I'm shay. Mina ra mune ra koroto la nga ku vhiki ra ku sungula ku jiki se ra mune hi swona sweswo ngopfu holiday ya malima na liya yin'wanyana se na liya yin'wanyani ya mfumo. There is this woman on Mungana. She keeps talking about me. I love her. She munhu fana rhandza one woman. She rhandza one woman. Na van'wani xi ngo hi kupa. Loko va ku na ntshunxeko ku vulavula hayi famba vutisa CIC hayi va ti tshunxekelile va tiva va ti vulavulela ku trenda LGBTQ. Okay. Eka siku ra namuntlha. Ayina plus ne? Oh. Hi ngo yi ngetela loko hi lava. Mara ku trenda LGBTQ eka siku ra namuntlha. Ku trenda Kenan. Okay. Ku trenda Senzomeiwa. Enda tani mingisero batingo ka 0860002543. Bakungu hinkwawo lama humelela ka vutomi bya vayena stiko nga xikwembu swona. Yeah. Drake vula sweswo. Na va pastor va trenda wa tiva. Oh yeah ne? Ko va pastor mara a yi na nhloko na ncila. Okay. God's plan. Drake. Sifamba mahlweni ka swiyenge swa mabulo xikala vito hi lexi na xikala vito ayo xikala vito mola ku hi simula mavone we xikala vito kunjani ngene ku tlangela lexi FM u tiyimiserile ku ku haxela minongonoko leyi nga voyameriki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi takani ku nyika se u nga wa xikala vito yala mahlweni ayi mavonelo lama i matrend ya mina ya nga nhlokweni ya mina hayi ta lava nga ku nyika wona kasi u jala mani okay xikala vito swi kahle ku nkarhi wun'wani fa hi trendisa Munghana Lonene hikuva yi leswi swa kahle leswi vharaku na hina vayingisiri okay tolo loko va hlaya line up a ni ri kun'wana kwahala kusuhi na SABC a ni ri ready vula ku luma muako
Akala swona. Awula kunuma muako SABC. Ala kunuma magubane. Ani ready. Loko va cinca ni loko va cinca ntalo mahloko ya un'we va cinca. Nga ta yini wa magubane iko. Mara na ku rhandza ku tisa ku cancer aka xipano xa Phaphama hinkwaxo. Yeah. Ku va xi kote ku tirha kahle xi kota ku tlhe xi vuyela evutshan'wini laha hi swi lavaka kona. A ku nga ri ku rhandza ka hina vayingiseri ku rhandza ka Xikwembu swi nga endleka na ku va miri na ku tirha hi ku hiteka. That's why va mi vuyisele ndzhaku. Inkomo swinene mfethu. Xikalaveni. Ku khensa mina. Tada Ivan. Haya uhuma nga ndleleni ngopfu la na vito ra wena. Uhuma ndleleni. Na tlanga brave khensa swinene. Yeah. All right. Oh man. Yeah, no, ala kula sweswi. Yo, Phaphama Afrika-Dzonga mara. 015-297 086,000-2543 that's the lens afanunga buyanga okay kuse kungena pandemic katamena Connizer balgata vula katamena ule pandemic Kuchani pandemic ya mina. Pandemic ya wena. So inana lesiya mawatalo loko ebula no hey ani menye ngopfu kahle niko va ta misa kun'wana va tekela wa hisala sa ncha ku tekeliwa hey bona valunganga avalunganga va tshembisi kahle se before announce amagowani loko wo bayisa unga hanhlamuli na siku na rini ninge miku maguvana nga hlamuli n'wina hlamuli wena sitobuza yini va vatamari va ku ndingavuli ni xiwengu xa yena so like loko bayisa la kahle loko wena kahle swi vula ku na machines mfamini hleva hi sayini namuntlha yi faneleka endlangi mhaka leyi vona ku hama trend namuntlha ku hama trend namuntlha ku trenda sweswi swi nga ndliwa hi magovani kahle hi ri xandla henhla ka xin'wana xandla a nga rhangisi mavonelo ma yena ntsene na swirilo swa vayingiseli wa switwa so hi tsakile swinene ku hi khomi kahle ngopfu namuntlha u pandemic wena ni pandemic ma hi lava swi ri ma hi lava leswi swo Okay, Brahmina I found. Yeah. And I'm telling you that I'm saying yeah, I know. Really, if I'm on ushabu na we. Vaingiseri va hina cancer rhandzi ra n'wina ko va ku nkarhi lowani wu xaviwe hi van'wamabindzu swinene ani mavatwa va karhi va navetisa mavani se hi fanele hi wu susumeta mara ha swi tiva leswaku a mola ku hi byela swa kahle hikuva mi hi rhandza ene ha swi tlangela swinene LGBTQ a va tirhisa hashtag leyi vele ka Phaphama na munghana le ka Twitter leyini kombela mi ya mahlweni ka mukama mi hlamula hi ndlela leyo LGBTQ yi trendisa hi mhaka ya ku a Uganda ku pasisiwe nawumbisi a va trendi va Museveni ndi va voni mara swi vulavuriwe swinene ni swi ve nawo swinene wa ku va vanhu lava va rhandzanaka hi swa rimbewu rin'we kumbe lava seketelaka maendlele yo tani va fanele va xupuriwa hi voko ra nawu hi ndlela ya matimba swinene so va ri ku lo sala ku va vona president va sayina nawu wolowo mara palamende yi pasise nawumbisi walowo so hi leswi trendisaka tiko leriya LGBTQ vanhu se va hetelela va ya kokwalaya va ku kombisa ku seketela a hi yimiseni rivengo ehenhla ka vanhu lava va tilangelaka ku va hanya hi ndlela yo karhi swi kutaniya se swi trendisa Kenan na Senzo Meyiwa va trendisa hi ku va ri a swi twisiseki hikwalaho ka yini vanhu laha Afrika-Dzonga va kota ku dlaya vanhu a xikarhi ka vanhu va hetelela va nga khomiwi va ri se swi tikomba vutomi bya munhu byi nga ha ri na ntikelo vanhu se vo dlaya va famba mi va langutini mara mi nga va khomi mi nga va kume va ri se swi sungula ku tikomba ingaku nandzu wa ku dlawa ka AKA wu ta fana na nandzu wa Senzo Meyiwa va trenda swin'we hi mhaka leyi fanaka nkarhi 27 after 7 risimu nkarhi time free
Ramsaki risimu fed from Sankas the Cubs the small curse broken up to 9.4. Go fika udribanchi mega the fam senka. Ready so from the la. Twini leswaku namuntlha hi famba na vamani Phaphama. Yeah, let the xila. Osito. Hey, brachoshi. Hey. Three the brachoshi. Hey, Hifukile man. Hey, choshi. Hey, choshi musina. Yeah, brachoshi. Uma kwini ka brachoshi. Mina no mara Valdezia. Oh, Valdezia. Hey, taxi sura kwini ya kwini Valdezia ya kwini Elim. Yeah, kwana Elim man. Ekula. Tosi aka yesa bana ka giligi. Kaini? Ka giligi, kamfundi. Giligi. Okay. Vakuivani vakuona ya choshi na. Ila abantu vaya ka giligi. Ba nyikeni phone kwane basa. Ka giligi kumbe ka dzingidzingi. Ka giligi. Ka giligi bra ka mfundi. Mi va isa kerekeni. Ifukile mjani na? Okay, ila va shote karadi. Iba shote karadi. Ka giligi. Ahe mwinselwa inami amkela. Minjani? Ifukile mjani? Ba tengisana. Ba tengisana. Bula de bud. Hello. Minjani? Ikona mjani. Ifukile DJ Brian na Connizer kamngana no FM. Ngwe ma. Wena man we. Me DJ. Me DJ Brian ngwe mani. Hello. Ngwe mani. Mbona na Daniel Masanganyina. Oh, swang. Oh, mnene wa gwebani. Umeya kwini mpundulo. Umeya ka giligili. Yakona ka giligili man. I love you man Maswanganyi man. Ola ko mirungula namuntlha, mirungula lama varandzaka vanharhu. Mirungula man. No, ndo sungula mkhegulu wa mina anga kwali kaya ka ngumatatana. Mari mani vito ra yena? Eva Maswanganyi. Oh, anto mnge qualify. Okay. Ntalandela mngana wa mina Magezi Ngomani. Nta hetisela hibene Chauki. Ina. Avarungula Daniel Maswanganyi yeri kwala Elima. Okay, sasa ngofu sangi. Ngofu sinengo pana nasikuta katlaneri. Eso. Kuna van'wana kwala kusuhi na n'we. Ayi tlherisa machayeri. Aye. Na bovuwa. Rovuwa ka mfangeyo. Ro. Muno ndara man. Hayi man. Bone ndinyi. Ava kwa mana ribuwani wale rasisi. Wale mini? Ribuwani rasisi. Okay, so ribuwani. Abatigane man. Bakulimelisa nyi namusi. Namusi ndikwenye kurumelisa msazi wanga nabatakanda Mandula na mkoti anga bono ba makotoro Joseph rasisi. Kezo? Na mi anga no batseisa mashapa. No, ribuwa asizone kani. Na neruko ribuwa rikote anenge kabafunzi bukilikili riko yote satufi. Waita mina bukilikili kana. Una mina kaya anga bufunzi. Bukilikili arari bapa mubiri uko baba bancha zote arari bapa bako neta. Bukilikili zote bazi kona ni generali kwa kusaba la mungu. Bone boita mina namusi. Nena musiki kwa wananyana wapora na musiki. Wapora! Xihlekisa DJ Brian Shine. Vala vurwa bolo, vala xikongolo xa bolo. Ule ka vo giligili. Veke nori na tournamento ya mama ya Masters yange mama chamba sinele konyo gori. Vari kuzanyo ndive ndina mandanya. Zashuba na borani. Kamanda. Ai, bampena mora bugiligili ko dauda ban baba bangitesa chelede. Because the no moya no to para un no to na to. Giligili, kaso. Ai, Connizer itatangana sila. Ai, seleka mchayeri. Ole muwazi. Sana ni loko donde kwa la ko ya viki na viki. Imchangani bo giligili.
mhlangano ubhalo. Oh yeah, oh ikhalanga. Dumeni saba hinkwayo. Ikahlupheka vugiligili mariko. Badumile bra mina twana. Badume ngopfu kufana na DJ Tayi. Bafuna ngopfu miti la kukuleni yibona. Ebada. Bayakana miti. Bayifuna miti na sensi mova itala kutala ya bunharu. Iya bogiligili. Giligili. Tsebela ya go ya hlekelela vugiligili la go. Ikesila re. Wa se kutala ya bunharu. Bochoshi. Tabuya musika vugiligili. Ina ka mfundisi lonkulu man. Kesili bona bani. Selawa subhani bi ko bandlela yako. Ayilava. Mirungula manu ngina uchoshi. Namuhla ndongolano mthatha uke ngangami yami. Ndongolana boy. Yeah. Ndongolana shayena na shamei. Ngasi na papa mina abrapongwe. Rungulana vugiligili once. No giligili. Kesili man. Abasazi wogiligili ngakho futhi moyena. Ikomsdari wala bani. Izona. Zizokona la Phaphama Afrika zonke rishili Kesili. Risharia emahlweni. Hi va komba ndlela. Phaphama. Ayisuku kunene vele cheka sibaluleka kamkhana le FM Komandela mavonzo nge yama ungena wana nunga Afrika zonke raba kuvota eka Tita Paul ya yekile vele ka Phaphama MLFM mina DJ Brand Khotso xivandla hinkwaswo swa swenga samabulu khona mikateko kona DJ Soulcrusher na vele hinkwako DJ Soulcrusher au Satan Mosquito Eka Phaphama. Afrika. Seka ufikele malungwane va ri foni ya yena a ngheni u le bangi le un'wanyana na xiteve ta kuma mana endla ta kuma vontsena ito ya ka vugiligili hi vutisa voko loko swi ri tani hi huma njhani vugiligili so xibazana lexi a ku khandziya vavanuna ntsena wa ta vavanuna mi rhandza swilo hi leswo va ri vavanuna loko wo va katingela mahele uku leswiwani leswi muti u ta tiya u ta ku hlonipha wa tiva va ngo dya mahele yo so mi ri swi endla njhani swa unga oni rinoko ra hina ra tinswo khala ndidya khala ndidya loko ni nga swi va na mali ya ku xava nyama loko ni vona hi ndlela leyi swilo se swi hlulaka hi kona ku swi dya leswiya swa ri nyamanyama ra loko ndi ha ri ntsongo ni hleketa ku swi ri a no swi dyisa hi ku pfumala nyama swona u va na ridzoro ra nyama wo yi rhandza loko kula swin'wanyana wa ha swi koti wa swi chava a na ndi yi rhandzi ngopfu ya masiku lawa yi dlaya hi ku tihuku ta ko ti tlhoriwa emichini kumbe na matilo ya ha kona kukula ku onhana ngopfu kukula vutsongwana a byi na nandzu xi va xi sukeri tolo swi va lexi posta switempe swo ka swa khale njhani va ra hi ri vukanyini mina we vele hi wena hi brame a wu ri ka SABC laya hi brame kahle ngopfu a wu saseke ngopfu wa ta mini onhili hayi we wonakini shem na me ndi wonakini ha u rama a wu cincangi we laya ka xifanisa lexiya swi ri vona blouse vaingiseri va he okay brame na se hi nga tini qoqa hi na mani na mani mana endla xi ri yo we swi swa kona hi n'we loyi hi mina ka DJ Brian vana mara swa mhana na fane mi nga vulavuli va ta hatla va ntiva vayingiseri kasi n'we mani mi ni vutise vito ra kahle a ni ta ku mi vangi se swa fana swi va swi tivile n'we mani vangi mi evangelini evangelini na rova ra va kahle va fane va ri vakulu
asekhona ngwemi unkulu ka mina DJ Brian unkulu ka yena yeah oh ya loko mi ri nkulu ka DJ Brian mi nkulu ngopfu akona ita ability ta ku ri va hlamula swivutiso swinharhu loko va ri va hlamula nene mana endla a tsaka ku va na n'wina ne mina tsaka namuntlha inova loko na endla lembe xiredo yi nga se fika ndza vulavula na n'wina yi fika nkarhi muni 9 ne ene yi fikile lembe xiredo se sitini ku na ta va na n'wina futhi oh mina mi reference man mina nkinki man hambi mi ta hlamula swona ke mi ta hlamula mana endla mina na titwa ku ta hlamula mera swi nga tiki ngopfu yelerile mudi hinkwawo helerile sambona ene milunghini mi ri one ene vhela swona a mi jahi ku vula vito la loko moko a nga kumeki loyi nova loyi a no minya okay mana endla hi nga sungula ku mi vutisa ni vutise swona okay alright bafana va tlanga mundzuku mana endlo va tlanga na xipano xa tiko rini leswi bafana a mi nga lavi swona a ni nga swi langutelanga a swi na mhaka hayi futhi liyani hi ngo yi sula ni mi vutisa xin'wana xi pfala liya n'wina mana endla okay i mani xandla xa president wa Afrika-Dzonga Paul Mashatile siyakona mana endla ungala mfuni Soulcrusher ungala mfuni right mana endla mana endla lexi xi vulavulelo ne ku tlula u nantswa tsilo swi vula yini swi vula ku kaneta mana endla lowu i nkomiso ne nkomiso lowu tirhisiwaka ku vula masocha ya tiko ra hina ya wa SANDF ya loko swi heririle i yini South African National Defence Force mana makafikani va yimeri namuthi mana endlo kona hi musumbunuku loko va EFF va ri na pfhumba lera ra shutdown ne ku khomakhomiwe vanhu ka swifundza swa ku hambanahambana se ka swifundza leswiwani hi xini lexi ku nga khomiwa vanhu vo tala ngopfu eka xona hi hala Gauteng ala a nga tsebi ka hlamula na swimbirhi kambe mana endla va lavaya loko va endla shutdown hi musumbunuku a va ku va koxa yini a va ku va koxa ku president Ramaphosa a resign na load shedding yi hela ani bin voice note masiyo mara ngilolwela mana endla ngwana silo ku bantlhari ya siku ane vele hashe ene mi clever hayi khari phela ngakuthi sana ni ani khani hlamula mara ni nga ri moyeni kufana ku mana wa tiva hi kombela wa xisati un'wana tlhontlha mana endla a va nge yeni nchumu mana endla wa xisati hi kombela tlhontlha mana endla hi wa vumbirhi mana endla mi kume 5 phela hinkwaswo swidingo sesikhoni ka mana endla a mi la ku rungula moni va teka ni ngezani ku ri phela va swi vule va ku ta va njhani matata rungula mutirhikulori wa mina emasai ntirha na yena no nghene kwala ntirhweni sweswi kasi mi tirha kwini ni rungula n'wana wa mina endla na n'wana wa mina madzuni ni rungula na lasboni ya le kaya imbili yi winchavalala na yena kwala ditstude kwala mara ka hele ka pfukeni mi tirha kwihi kasi n'we ni tirha a mi nga vula hala lindeni okay alinden hala Linden le kusuhana na Park View musu kwa halani musu
kona ngina kahle namuntlha masayindzi leyi ta basa a nga ni kahle swin'wana hala mana endla ba Robi namuntlha wativa mara hayi ngenani la ngenini sesikhona kwalano Como baba yo bara oh man intention kabo gili kuya ka mana endla papa mini ba ikisema kunganela nene sakusena dobro bombo kwa bara endla yo Justin Bieber na kwapo intentions up DJ Sonia kamkana Phaphama komandanza kasimbora another project glory Phaphama Afrika Dzonga kana hey ngifuna wena bana buhle eka simbora Afrika Dzonga singakhale hela ku twa na kumeleni kama voice note nga rumela kambe ngesendi seso ingasalanga idokna top 10 kasikora na mtavele yimse vini Phaphama Afrika Dzonga 89.4 ku 2 megaza fa Munghana Lonene FM Makombandlela Premier Walimpopo Mr. Chu Oh yeah 8 minutes ta khume nkombokele ka awara leya ya kaye Brian mina ni hlayi matsalwa ya kutala ku va namuntlha hi vulavula hi mhaka leyi laha ku vulavula hi yona hi mhaka ya ku ntwa engaku hinkwerhu hi pfa hi hlangana na ku tlhontlhiwa hi vutomi se swi kahle siku rin'wanyani hi languta ntiyiso wa ku vutomi byi na mintlhontlho ene mintlhontlho a hi makumu ya hina okay namuntlha hi languta swivangelo khume ra swilo khume ra swilo leswi endlaka swi ri okay namuntlha okay day swi ri okay ku va na swiphiqo evuton'wini leswi endlaka swa ku u swi amukela ku va na swiphiqo evuton'wini xa ku sungula swiphiqo swi hi dyondzisa ku vona mikateko leyi nga na yona swilo leswi hi swi tekaka ngaku a swi fanela swi va tano loko swo tshika swi la ku hi lahlekela loko se u swi vona swa ku u hundzile ka xiyimo lexiya xa ku a swi lava ku lahlekela wa pfuka u tlhariha u swi vona kambe swi nga endleka ndi pfuka n'wana loyi ndi nga na yena ndi nga ha ri na yena wa swi twisisa ndi vula ku a hi nge u vabyeriwa swinene hi n'wana ndi yo nyika xikombiso swa vava ku vabyeriwa hi n'wana loko se a hola leswo u dyondza na ku rhandza ku misavu liya a wu vona a ri na yona ku gingirika loko ka yena u ri se swi right n'wananga wa tiva fayetela tindichi swi antswa ku tlula loko u yetlele xibedhlele lo nyika xikombiso swiphiqo swi hi dyondzisa ku va hi swilo leswi a hi swi teka ngaku njhe swo fanele swi va tano hi kota ku swi khensa evuton'wini bya hina swi hi dyondzisa ntwela vusiwana swi hi dyondzisa ku swi vona ku na nkarhi wun'wanyani loko munhu un'wanyana a ri na ti-problem a twaka ku vava wa tiva i la ku seketeriwa hi nkarhi wa kona hi mhaka ku na wo swi tokotini ku swi njhani ku va na swiphiqo swi humesela handle vuswikoti lebyi a hi nga byi tivi na swa ku hi na byona hi mhaka ku loko u langutane na swona u fanele phela u langutana na swona loko se u hundza ka swona u hetelela ku yihi a ni nga swi tivi ku ni tiye so swi aka ku titshemba eka munhu swi susa vutoya eka yena hi mhaka yin'we liya swi hi dyondzisa swin'wanyana hi tokota swin'wanyana hi vutomi handle ka ku va rixa ripela swa hi tlharihisa futhi swiphiqo swi hi endla vanhu vo antswa ku tlula loko nkarhi loyi a hi nga si tshama hi hlangana na swona swi hi dyondzisa ku tiyisela swi hi dyondzisa ku swiyimo vuton'wini hi vona ku u ri problem u vula sweswo sweswo a ko va nchumu swi hi dyondzisa ku va hi tiyisela swi hi dyondzisa ku titsongahata futhi swi hi dyondzisa ku hi vanhu ntsena a hi tivi hinkwaswo ene a hi na vulawuri ka vutomi bya hina minkarhi hinkwayo ene kun'wanyani hi ta hluleka swi hi dyondzisa swa ku ni kombela ku paraphrase you win some and lose some swiphiqo swi hi dyondzisa sweswo swa ka vuton'wini nkarhi wun'wanyana swiyimo swin'wana u nge swi koti ku swi lawula amukela ingaku se ndi vulavule ndi sukele hansi ka leswi a ni swi tsalile ku loko ndi ya ndi swi tsala a ndi ya ni kuma ku tlula la ni nga sungula kona okay i ku sale yini ndi vurini swa ku swi hi lemukisa ku hi tiye ku fika kwini swi hi cinca hi antswa swi hi kombisa leswaku
ku na vutomi ehandle ka ntolovelo lowu hi nga na wona, ku na swin'wana hi vutomi handle ka leswi hi nga swi tolovela. Ya a ni karhi loko ni karhi ni hlaya un'wana ni ka xikombiso a ku munghana wa mina loko ha ha ri vantshwa u lovele hi papa yena, se a fanele a hlayisa ndyangu wa ka vona a ha ri ntsongo. A ku ri xiyimo xa ku vava swinene hi nkarhi wa kona, mara sweswi i humelele swinene ku hi siya hinkwerhu, se na bindzu vusweti byi siye ndzhaku, ene i dyondzise hi yini ku tirha ku tikarhata hi mintlhontlho hi xiyimo lexi a nga hlangana na xona. Se swi okay va tiva ku pfa hi hlangana na swiphiqo loko nga hlangana na swo va domu. loko ni nga hoxisi vhele yi sura ka ximatsi namba 25 xidudla kidivoni u tshama u twa nsidzo ya mutsonga yi khome bass guitar Connizer a yi ba yi to bumbum yi tshame henhla ka khwiri yi heta yi geva yi ku geva munhu ku geva guitar. Oh yeah. Na n'wi vona na munhu wa kona a nga ntimanga ngopfu wu vonikela ntima wa yena humbosa nomu nkarhi hala na hala a nga titwi brother a pfa swi tsipela wa ni vona wena a twa ku nandziha ene ku ni nga vona a ku fanele loko hina hi ku twaku ku fanele muchaya ku twa hayi ku na xiyimo xin'wana mara beni va yikeri ti-voice note va yikeri tikhezile yena yi ngheva ka tala brother Phaphama minjhani vahaxi ka xitimela xa mihleketo a hi kombela ku tsundzuxa vanghani lava hi yaka ka vona loko hi ri ni ti-problem ya kuma ti-advice leswaku loko ni n'wi byela no ku ku ni ti-problem ka relationship ya mina a ku dzika so loko a ku tshika or a ku huma kwalani yena a nga humangi ka yena swi vula swa ku yini sweswo enkomo vahaxi va nkundumulo vahaxi va nkhinki vahaxi va vutiyimiseri vahaxi va ntokoto hayi hi meka xitimela xa mina xa miehleketo i ku va ni tsaka swinene leswi vurhangeri bya xitichi byi nga swi endla eka lembe leri lava tivaku kahle hi xinghezi mara ni ta swi yisa ka xichangani veri loko ku nga onhekangi wayi u lunghisa hi khensa ku va mi tshikise sweswo a hi tirheni hosa yi mukatekisi rixile vahaxi va mina va Phaphama a ni lava ku tsundzukixa vayingiseri ku ri nkarhi lowu wa paseka se wu laha kusuhani la i nkarhi lowa vo tala hi talaku ku ya basisa lomu ya masirheni hi chela na mafole a ni ta lemukisa ku ri a va lulamisi swineyfi va lulamisa na swikombelo leswi va lavaka ku ya kombela ka mikwembu ya vona lomu ya masirheni leswi va swi lavaka nkarhi sweswiwani loyi a vulavulaku i Bush Makhuvelo hi le block 18 ka Pitsoni ka Mjaji. DJ Brian Sesikhoni muhumelerisi mina a ni ta ku aka hina vafambi hi milenge loko hi nyizela timovha hi nga nyizi ingaku a hi timovha mani a hi nyizeni straight ni swi twisiseka ku i movha luwa munhu a nga driveni ka movha laha a wu swi tivi ku ta fika a tluniwa a fikile ho nga kona movha wu huma endleleni u vha u hlangana na wena nyiza straight ku na loko u huma endleleni u kota ku suka u tsutsuma hayi ku loko u huma endleleni movha u vha u hlangana na wena inkomu rexile vahaxi va nongonoko wa Phaphama na muhumelerisi mina aka xitimela xa mina xa miehleketo a no lava ku tsundzuxa maAfrika-Dzonga ku vanhu va ka hina va tiva kumbe loko a ho ringeta ku sukela ku xava gezi leriya ro tala ro chipa hi nga swi tiveki na ku ri endliwa kwini maxangu lama hi nga na wo kumbe a ma ta hunguteka ka ma tiva a hi yimeni ku sapota swilo leswi swi ka mundzuku swi nga ta tlhela swi xanisa hina vini xin'wana xa vumbirhi ma tiva loko a ho ringeta ku fambela kule na ku xava swilo swo yiviwa u ri yini u xava foni yi ri hava charger mara u ri charger yi kwini a wu swi hleketi ku n'wini wa foni yeleyo a nga va a dlayiwini loko va n'wi tekela yona mativa loko a ho ringeta ku tolovela ku ya xitolo kumbe hi xava swilo leswi hi swi tivaka ku ka mundzuku a swi nga hi nghenisi nghozini Afrika-Dzonga ya hina a yi ta saseka ngopfu
a mi ri na patience wa karahoropo ni ri la tshembisa hi ntirho inkomu. Wena u swi vona njhani? Vota eka Twitter @Phaphama MLFM. La ka foni yo pfumala charge vanhu vavisini bra. U vulavurile ne? Ku ri swa handla munhu yaloye va nga n'wi tekela foni va n'wi tlhela. Yo brami. Ene hambi va nga n'wi dlayanga swi swa ku swi vava njhani ku lahlekeriwa hi foni u tshama u swi hleketa loko ku va wena u lahlekeriwe hi foni leyi nga yo ene nkarhi wun'wanyana u n'wi vona na munhu wa koho loko a karhi a yi lava ku u yi rivele xihambukelweni u yi tekile. Ni nga vula leswi ni nhlongo lowun'wana a ni yivele foni. Ya ka vanhu lava tirhaka na vona ya a swi fanela a n'wi hlongoli a swi fanela brami. Ya okay, hi nga xavi swilo swa ku va hi nga swi tivi swa ku swi huma kwini. Va ta ku xavisela wifi ya ku hlakala loyi goka i kwi. Okay, Twitter poll ya siku ra namuntlha muvoteli va yingiseri va DJ Brian i na 166,000 ya valandzeri eka Twitter. Ya ni vulavula hi Twitter ntsena u nga ha yi hala kun'wana hi nge heti. I number 2 hi ku landzela Munghana Lonene la xitichini. Connizer na 124,000 vaingiseri na 100. Yo landzela me landzela Phaphama. Phaphama ina 155,000. Okay, so vaingiseri va hina namuntlha hi vutisa ku u nga kombela wehe kumbe u nikela hi mbewu naka loyi a yi lavaka na 40% ya vaingiseri va hi va tshama va swi hleketa swo swa ku va na mbewu vo mara swivuliseko a ni ta va swi teketa ku nyikela hayi ku ri na yona nawe sala ku cinca voti. Okay, va ri Thembzane na 100,000 wa valandzeli Rodney Mabasa. Yo Thembi hayi va tele nda tsundzuka ku huve sungula akhawunti ya wena hansi. 33% ina mendinganikela 16% hi swa yila se kwa hanya n'wana wa mena ni nga mutivi na ku mutiva mara loko ku ri na kontraka. Okay, yeah 498 lava nga vota ka siku ra namuntlha kesi va yingiseri loko hi famba ku ri silo ri tsundzuxa Connizer va khome mukhuhlwani. Vona a hi si khohlwanga swa oye na n'wanyangu kona ne Phaphama kesile swa risima swa landza ka mahungu ri chile.